Abusuafo baabi a obi a mekyia wo na anwumre yi. Mo arehwem so obatampana do mo ho odin. Nsenkitwe bi na mpesa me no ka. Abra wo tia si a wo hwemi. Sisi a wo tia si. Denti na umfa wo picture mfa ye status. Umfa wo picture emfa ye status. Wa post picture Facebook, YouTube post. Na me enya me problem o. Anka wo de umfo bia post ya wo de post me. Obi na borno nyemo so wo de post me. Post me on Facebook, post me. Ora se de tira me kasa. Ade e beje me ya. Na ebe me kra ya pa se me ko bi. Na nanoma to msa frem. Ana oba ade na to nsa frem se me mbra. Na me kodu ho no ma o se mantwa picture. Ebe hye me brutal. Eba sa mentwima Yakopon. What ya say? Ade esan be me ya o me wiase me ba ye pa. Me nya block nya ta mfa me kra. Me nya bibia hye me ka hye kra mfa me ho. Mi be bia mete. Mama tumi a yekana anache bia ekufa do tumi a mfa me ho. What ya say? Ba de be me ya pan se da mewu no tenie pa. Da mewu no. A mentumi nsole. Emfa me mobile phone. Emfa ntwa selfie no. Daddy na me remember ho. Eno kran pon sheda nya me problem say. We na. Jo odeda ufunu no. We twitwi makeups keka wani achi. Na ye de wakotu mpam so obi amahwe wo no. Ehonum na ubehu watamfo ne wadofo a ebra wote ase na omanfa anye UDP. Omanfa anye status. Oman post wo kan YouTube ni Facebook ni o ma se fro no. Ba ebra wo no wawu awie no. E na ye ba betwa kre ni e post ko. Eti wote ase ujare a kre selfie. When dare so a kre posti ewo wankasa status jiwudin kekansemfo status bonkofo akutia wo status no mu hu left and right. What you say? Because uwune obi anywa odo be ni status o uwu a aye watamfo na no krampo no bibi cho mo wani mbre sa abo owo msrew me na me ka kire ono be maba me na me ka kire ono me say woti asi na wo so dey wutwetwa pictures when you address you undress you kre what address undress you kre o kwa asole kre party kre engagement kre obi awunu kura so ka wo kura twan picture kre fa bi ye u status because ya de da wufu na wi a ye say ye de wato adaka mu sa adaka ne say black say white say yellow say brown wunim nka wokakoda adaka nim kura na so nka den wo fa phone na wo twa wo selfie kre so ti asin wanyo what you say wo ti asin wanye enti ebra wo ti asi fatu tim say efi neko kobi be ma tenten grama ni be ede sika wura ode hyemu ode hye me na metumla ma de no metumla no masa kire osie mesre ni demu a ebra wo ti asi nua be ma me mami my sister nua chow pictures fire status natural go ase I'm beautiful, I'm handsome, I'm so sexy than your guy, your boyfriend, whatever you call yourself. What I say? Cause uwa obi anywa wa fa ni mobile phone dey twan. Eno na ehim no wu, eno na ehim no. E na me say. Me nko heaven ko pehwe. Me the full teachers in Beblo. Subscribe YouTube channel no. Me the Bible nche. What?
with the full just say message in Babylon. Oh, what? Also, who left and right. I was for them to see ya. Kakribna Makachro. Mr. Fatu Tim say what ya see. Picture pictures, fire with status, post to YouTube, Facebook, Instagram, post to obey Bia. If you Bia, me say post to obey Bia. Menfio Bia. What I say? Nya version of where we na afe. That what that can marry your crampon won't me for phone enter picture po. What? No, what the fuck is that? What? Et what you see? O iPhone na okotoe no. O China no, o Tecno fa who pictures. Picture pictures. Fire status. He can say phone tonyom bokutia. We do see ya. Me can focus on kesi much media amount. It's the best production. Ajidin. What I say? Number 027 9685 884. A production movie. Opese obedwe na ebusan kesi much media na se Kobe Films production. Na only omutra TV series. And I so only omu ye adwuma. It's the best production omu chira de. Omu do bia. Makra kakra mo kachi ono no. Opa ajai. Excuse me. Post me on Facebook, post me. It's like I'm so post me.